Woi, kenaon sia? Gujed-gujed bae. Siga cacing kepanasan sia. Enak real, sinain kayak mah. Hanteu aing. Barusan bae di imah ya. Aing ngajak ngopi jeung dia. Oh. Coba aing sedukeun kopi yeuh. Aing ngopi amat yeuh, pahit. Terus kira dia aing jankeun ya. Oh, geus endeuh lah. Kan ngebayasan telepon soalnya. Wih, aplikasi naon yuk? Tarakna dulu aing. Dibuka lah. Dia teger yuk. Goyang-goyang kieu. Yo. Oh, kopi ege susu. Boy, hari ieu aplikasi naon? Teger amat. Aing Goyang-goyang kieu dulu. Eta arana aplikasi TikTok. Lain, hari TikTok. Ieu naon sih? Atuh eta terus gitu, anu jojogedan taparugu gitu. Parugu. Oh, Oh, mas teu nyaho kieu zaman dahulu kieu. nyaho aing. Sebagai aing ajaran. Download lah aplikasina. Kirim bae sih. Buka peng lo betul, deh tekadal tuh 2% tuh. Kirim ge. Teger tak? Keren bae hiburan baru. Juga yang selancar. Jadi personel batu es. Naon? Batu es? Eta nu paru teh orang Korea. BTS. Oh, eta. Bekirim ya aing. Download basic ih. Ih, kirim bae. Ih, aing. Kirim bae. Dasar tebaga modal dia. Geus ya kirim serangan yo. Oh, nu nya. Punten Haril. Ayo dah ngapos. Kadang-kadang tertegar ya. Aing nak urang apa ih. TikTokan ya, Bang. Kadang ngan ya. Ih, oga ih, telepel 2000 barah aing yo. TikTokan saya. Astagfirullah. Ari leungeun dari aku naon goyangan gitu. Yang dia keluar nih. Woi, kemana bae dari ya? Tumben lambat. Tah, ayo nangguan si tangkorak di lagi si Ari lah TikTokan. Bae. Udah lagi, ampun aing kabudak. Doang jelema gelo. Tuin antep biarkan dia bahagia. Ya dulu ge. Bikang bisa na TikTokan na. Ih, jauh bisaan. Bising mah personel Blackpink. Sa budak pink. Eta anu budak Korea teh ya. Blackpink. Ada dia tegar tadi ngomong Korea bae. Yang putih si budak Korea teh ya. Mang. Aing palo lah. Oh. Tah, dong itu TikTokan mah loba gaya. Ada dari mah tadi kikieuan bae. Kami mah bisa na eta doang, Jack. Woi, dia keren minum apa keren DJ? Minum wang. Oril geura bae. Poe ril aing galau yo, putus ninda. Luh. Nah, makana eta mending TikTokan bae jeung aing sia. Meh hati senang, pikiran pun tenang, galau pun hilang. Doang judul lagu. Coba ngeul HP Daril. Jauh jeung dengerin. Ada apa nak? Saya orang TikTok lah. Ini tidak. Hai, salam kenal. Aku Dila. Ada Itik makan tempe sama kedong-dong. Indah cantik, minta nomor HP-nya dong. Saya Bambang Bela. Wih, dibere. Ke. Telepon ya.
Halo cantik. Aku yang tadi chattingan di TikTok. Oh, Dila. Bukan, aku Jo. Jo saha? Jodohmu lah. Saai nih gue jantan. Ada Itik makan kelapa. Nona cantik lagi apa? Lagi duduk aja. Neng resep biasanya karena TikTokan. Itu sih jeung hiburan bae. Oh gitu. Kayak ira-ira menang meren TikTokan bareng. Boleh. Teh iraha. Ayeuna bisa tuh. Bisa. Entosnya di sauran bapak. Nyantos Neng. Kin dikabaran di waktuna. Oke. Si Ubay makan Itik. Bye cantik. Si Ubay ada 8. Bye tampan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A few moments later. Ih, amat orang kayak janji di Ninda. Catelan Nin, ayeuna ketemuan di balai desa. Nyantos AA OTW ayeuna. Nah, si Neng datang tuh ya. Atau sedilanya nunggu anak. Cikene mah karak nyampe. Cari kelan atuh Neng. Ya, Ngeglisan bae Neng. sae Bambang. Kapan arek TikTokan? Atuh ayu Nu mana Senu eta bae. Keke suaranya masa kenal nih. Dia mah budak tiktokan sampean Stop. Nek tiktokan ya? Heeh. Biluan ya. Geus gerakan dieu. Arek nu mana? Nu mana belah kami mah geus pro. Nu IB-nya? Geus gaskeun. Kayak orang style. Bisa bareng lagu lain. Yuk. Oh, bisa bareng. Ayo. Bisa tuh mana? Gaskeun. Oke. Yes. Lulus aing. Yes. A few moments later. Ih, budak ngah burang harees. Manggi HP ngokoleta. Ih ampun aing bener-bener ya budak. Sebenarnya lagi jasa gitu ya kena TikTok. Keur hayang diarampun aing. Masih kan bae TikTokan.
tiktokon ya. Atau kali itu Japur kayak disut. Ya kan hati Ariel ya kan. Eta pikiran hati. Pikiran hati dia yo. Ya hojing. Ya udah. Kan tadi yang takut ya. Yo bye makanya. Ai Jafar. Ya aku lagi kambing ya. Hai Bi. Jangan ke Gibi. I love you kambing. Ulak cilok. Kayaknya emang nyampe kan. Nah, kadang tukang uduk makan gitu. Cegar sengit. Ayo ngikutin BTS yuk. Aduh aing. tiktokan Kena kamera. Karena emang enak kali. Terus ya bola aceh. Bisa orang ngaparan. Tulisan baik. Senyum beda lah dia. Senyum.